haja kuza kandu kavutsemo ibintu bibiri, kavutsemo ikintu cyitwa maruba n'ikintu cyitwa bayumbi. N'ababembe baraga baza ku mustari bakaza bahaye baririmba ngo muti wakuma wamena maruba. None bamavuga ngo bari abari mu kugenda baririmba ngo ni ba maruba, bitwa ba maruba nyine biraba. Bangaruye ku bubatizo, wazaga wiga ububatizo kuva kuri Noel ukabatizwa ku yindi Noel. Bangaruye imyaka 3 ngo ndi maruba nzanuzuzwe. Umugore yigira nabi yigira neza acumba vuba acumba tinzo ryato. Batuma umubembe witwa Andre Msonga yabaga igakenke no kuri Muriza kugeza kuri Karongi. Kuva mu Karingi ukaza gutya ukazunguruka zugera za Gahwera haba gundi ngo ni Mutakwa. Kuva kandi kwirumba usubira kugaruka gutya haba gundi ngo ni Andre wina Giheri. Ngo bashike ntibatwigisha Imana, bakaza batwigisha gutanga amasadaka, ngo murete masadaka ngo ya maboke, ngo na mihogo, ngo na ngombe, ngo na mbuzi, ngo na mayayi, ngo na bingine. Ngo hivyo tu Mungu atakubali. Nonoga kwigisha sukunezeza umuntu. Kwigisha nugusambura ibidafatika ugashiraho ibifatika. Ico gihe abantu bagiraga agatabo, wasanga ikanisa rimwe abagabo 600 ugasanga rifite agatabo kamwe kagano, nabyo bidashoboka. Ngo nakunakira mzee komeza umutima uje. Abukristo bubaho utaramenye Yesu, ntawakiranuka ataramenye Yesu, ntawotungana ataramenye Yesu, ntawazuka ataramenye Yesu. Matayo 16 n'umurongo w'13 muramba baranze asoma ibiswahili ariko baradufasha bafite izindi mvugo zumvikana. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akasema ya kuwa watu hunena ya kuwa mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema wengine Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, wengine mmoja wapo wa manabii. Akawauliza, ninyi mwasema ya kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamjibu, heri Simoni Baliona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulie, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Amen. Adusoma Kinyarwanda. Dusome 16 umurongo wa 13. Nuko Yesu aja mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Elia, abandi ngo uri Yeremia, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byagwishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Naje ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanje kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu tazarishobora. Amen. Some Yohana Injili igice c'12 n'umurongo wa 48. Iryo jambo mwene data Imana imuheze umugisha ko arasoma neza.
turaryitondera cyane kandi mumbabarire tugende nk'abantu bari mu itorero twitonde icyo wapanze mu mutima cy'Imana ihaye gupangira nawe uzugisohoza nk'ugifite. 12:49 yeye anikataye mimi ni asiyekubali maneno yangu naye atahukumiwa na neno hilo hilo alilokataa ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Amen. Unyanga tiyemera amagambo yanje afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Amen. Dushimiye Imana by'ukuri kuboneka turi hano, ntabwo twari twarabiteguje mu mibereho yacu no mu bitekerezo nibyo twifuzaga, ariko bene data baduhamagaye twitavye tuzi ko dufite ibiterane bibiri, nubwo hagumye kubonekamwe n'ibitaramo byinshi, ariko dushima Imana yakomeje kutubera Imana ikadufasha kugeza kuri uyu munsi. Imana ishimwe. Dushimiye ikaze yanyu by'ukuri hatarimo kuganganwa cyangwa gutekereza ikindi, mwatwiyegereje tugishika kugeza none munsi mukaba mukomeje kutwiyegereza. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye kuruta ibiriho, ukuye n'abakera n'abariho ubu nyine ibitabo bize bya historia n'ibindi, n'abami babonetse ku isi baragiye batambuka bagatambukana n'abiga byabo, ariko Bibiliya uko twayisanze n'uyu munsi ni kwiri ntihinduka, nta n'ikindi na kimwe cyo yihindura. Nico gituma ijambo ry'Imana rikwiye kubahwa. Ubundi nta juru rihari hatariho ijambo ry'Imana. Ijuru ni ijambo ry'Imana, kurijamwe ni ukuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Rero mumbabarire mvuge bukeya kabisa, ndakabije nemeye muri 63 murere ya mbere yasanze ngize imyaka 2 nemeye. None rero inyigisho ziba nyinshi ico gihe nta bitabo byari bihari, abantu wasangaga mu rusengero bafite agatabo kagano ya Matayo gusa cyangwa Yohana gusa. Agano jipya kuvuga ngo isezerano risharije kuza ni nyuma ejo bundi. Ico gihe abantu bagiraga agatabo, wasanga ikanisa rimwe abagabo 600 ugasanga rifite agatabo kamwe kagano, nabyo bidashoboka. Njewe igihe nemeye twari dufite ibibazo bitoroshe, twayoborwaga n'ababembe kuko aribo bari baregeranye n'abazungu. Batuma umubembe witwa Andre Msonga yabaga igakenke no kuri Muriza kugeza kuri Karongi. Kuva mu Karingi ukaza gutya ukazunguruka zugera za Gahwera habaga uwundi ngo ni Mutakwa. Kuva kandi ku Irumba usubira kugaruka gutya habaga uwundi ngo ni Andre wina Giheri. Ngo bashike ntibatwigisha Imana, bakaza batwigisha gutanga amasadaka, ngo murete masadaka ngo ya maboke, ngo na mihogo, ngo na ngombe, ngo na mbuzi, ngo na mayayi, ngo na bingine, ngo hivyo tu Mungu atakubali. Nyuma yaho bukeya haja kuza kandu kavusemo ibintu bibiri, kavusemo ikintu citwa Maruba n'ikintu citwa Bayumbe. N'ababembe baraga baza ku mustari bakaza bahaye baririmba ngo muti wakuma wamena Maruba. None bamavuga ngo bari abari mu kugenda baririmba ngo ni ba Maruba, bitwa ba Maruba nyine biraba. Baswa nyuma yaho baza abandi bagenda nyine babyusa abakristo baravuga ngo bari Bayumbe. Nubu nibo Bayumbe dufite.
nta handi byanakomotse kandi n'ubu wo bikurikirana. Nta bayumbe babikaremi, nta bayumbe babikindu, nta bayumbe babibukavu, nta bayumbe baba mu Rwanda, nta bayumbe babi Burundi. Abayumbe ni wo Plateau gusa na Uvira niba rakanifisi. Manake karacari kagandu kavuye hariya kazanywe n'abariya. None rero ibyo bintu bimaze kubaho wazaga wuzuzwa njewe bahagaze imbere bangaruye ku bubatizo, wazaga wiga ububatizo kuva kuri Noel ukabatizwa ku yindi Noel. Bangaruye imyaka 3 ngo ndima rubanza nuzuzwe. Kandi cyo genda bwo bwahabaga guhaguruka umuntu akavuga ngo uri yandi mu mubatize ni maruba. Yabaga avuze ukuri kuko cyari ikintu gisha. Umuntu yazaga yuzuzwa bakamufata mu mutwe bagashuguta cyane ngo barebe ko yo tuza areke gumagu kuzana urusaku mu ikanisa. None rero ikanisa ni ikintu kizacicara gikura kiviyo ngiyo kiraza turatura kugeza ejo bundi muri 79 nibwo twarutangiye kugira abarimo n'abapasteri babzondo n'abarupembwe n'abande. Ejo bundi nibwo tunabatijwe, nibwo twatangiye kubona umuntu wacu wohagarara kuri rutari. None ikanisa rikaza rigenda rikura nk'igihe ryogakuze. Amen. None ikanisa rya mbere ryatangiye rizamo umubembekazi witwa Rebeka. Aravuga ngo yabaye umutawa ngo yeretswe cyane azana ibintu bitigeze kubaho. Yigeze kuvuga ngo bazana isafuriya y'umweru baguze uwo munsi ngo ayikandagiremo ngo afite indobo na Yesu. Biraba kuko yasaga n'uwavuze umwuka wavuze ntawo bihakana. Aricara mu ndebe akandagira muri ya safuriya burira. Biragenda bizana ibintu byinshi ngo aje kuhava haza Mariyamu ngo ashike nawe arasubira azana indi jiri ipfundikanije yanja kwikoreza abandi imizigo bayisehera ikabera. Biraba nyine biragenda ndetse haza umwuka uvuga ngo abantu bakwiye kuba nk'utuzeze. Umuntu ndavuge akamajindira gaceceka. Niyo ari so wanyu wamuramutse akaza gusubiza nabi biragenda bishika imbere cyane. None rero nico gituma by'ukuri kandi ndabivugisha umutima wera kuva ubwo muri 62 nemeye ntabwo naretse nabanye ku muyumbe ndagenda. Ejo bundi ngushitse mu 86 nja kuri theologie mba nguwiga nyine. Noneho ndaza ndasengerwa mbaye umuvugabutumwa w'umupasteri w'umurevera kuko umuvugabutumwa nahambagaze. Nubona umuvugabutumwa udafite urwandiko rw'ikanisa udafite n'amasengesho ahubwo maki takwiye kwemerwa. Kubera iki? Ese iri ugiye abo wemeza bopfa ninde wobaguhambira? Iri ugiye wewe wogwayo ninde woguhamba nta rwandiko rw'ikanisa ufite? Mfite ikarita y'upasteri hano, mfite urwandiko rw'ikanisa hano, ndabifite hano. Kandi batavijije ababanzanye ni batavize sinotaha notahana kabwira abandi ngo mvuye cyangwa nari paka nukubona ikashivuga ngo nari ku kazi. None rero bene data nico gituma kwiga Yesu, kwiga kumenya Yesu ntabwo ari ukusha shabaha ikanisa. Kuko iyo utamenye Yesu woja mu kigari cya uramusho. Amen. Jewe ndangorane ngira pepe. Kwa mfano ubonyine muri hano ibi muhaye mukora hari umuntu wobijamo. Ni hehe wabonye bavuga ngo ko turaramya Imana abandi bishaye kwisi kuvisi bayo ko turaramya Imana abandi barishaye? Tibibaho tibizonaba
nta n'uwo bikora. Kuraramya Imana abandi baricariye, abo barayirenzebo cyangwa barakurikira impango yawe ariyo tujamo. Barakurikira impango ariyo tujamo. Nonoga kwigisha si ukunezeza umuntu. Kwigisha ni ugusambura ibidafatika ugashiraho ibifatika. Bibiliya izivuga ngo Imana imaze gutuma Nehemiya imuhamagaye ngo aje kubwiriza, yagize ijambo rya mbere: umuntu wese utagira ishaka ry'inzu y'Imana, utagira agahinda k'inzu y'Imana, utagira ishaka ryo kurimbuka kw'abagabo no kurimbuka kw'abagore no kurimbuka kw'abahungu n'abakobwa, ntakwe kuba umuvuga butumwa. Nehemiya arabanza agira ishaka rimurya umutima, yaruhariseruka inyuma. Umwami araribona aramaze ngo Nehemiya we, niki cyaguteye iki gicucu kingana gitya? Aravuga ngo ni iwacu hasenyutse, iwacu hasenyutse niho hanteye kumera gutya. None niki no gukorera? Aramubwira ngo ubinemereye mwami we, ijambo rya mbere mpeze urwandiko runjana, ijambo rya kabiri mpeze rwo gututira, ijambo rya gatatu mpeze abasuda bashorera, nyuma yaho ngende. Nehemiya aragenda ngo yinjire mu muhana, asanga wuzuye ibibazo kimwe n'amakanisa yuzuye ibibazo. Asanga umuhana wuzuye ibibazo by'indengakamere. Ijambo rya mbere yasanze ryamubereye inzitizi. Yarashitse asanga abayuda umuntu ntiyabwirirwaga, aho umuntu umwe kubwirirwa ahubwo bose bashaka kuko bagira. None ngo ashika asanga itegeko riravuga ngo bari afite amategeko y'Imana 10 n'amategeko y'ubwoko 650. Asanga itegeko rimwe riravuga ngo umuntu aho kuribwa n'inzara ngo agwatirize umwana we umukobwa umuheza umurima awurye. Nawe umara atareza uyu nawe amuheza uwundi abagwatirize mwembi wa mukobwa. None ngo ashike ngo babwira ati yeme tuje kubaka, bati turubaka abana ari ingwata z'imirimo 3 bishoboke. Kurabana ko twokubaka abana bahaye bagenda barira ari imbata za bene wacu. Nehemiya ngo akayitisha Isiraheli yote ngo amare gushika tutangiye ubunyine mbaye mvuga nimubabarira imirima birangire dutangire dukora igikorwa, ariko nimutagira imbabazi igikorwa ntigikorwa. Baturababariye imirima nigende gutyo, imirima iragenda, abana barataha. Abana ngo bamare gutaha imirima iranyazwe rurashize iriwe sezi nta kugarura kandi ngo agira akabona abandi bagabo baraje atese kuravuga ngo twubake. Turubaka, abahungu bacu barashatse abakobwa b'Imisiri n'abakobwa b'Ashuru n'abakobwa bahe, kandi bivuga ngo Yerusalemu ndikabe nk'abanyamahanga. None kuravuga gute? Nehemiya ngo arasora hamagaye Isiraheli yose, muze hano mwabaye mute? Umuntu ufite umugore w'umunyamahanga nuko bazaranye 7, ejo mu gitondo isafari wabo, ndakureba inyuma ndakubaza ngo byari kwenda byari ruri ejo iwabo. Abana be nimba bamukunze mujane, umugabo we nimba mukunze mujane. Ishakabiri abana basigara nimba abana 7 bavuze ngo ntitugende, Isiraheli mubagaburire kuzageza bakuze. Murumvishije bati turemeye. Mu gitondo umugore ati ngaho kamusigara, akana kampa tunje turajana, akanda tujewe ndasigara, isa tujewe ndasigara, ngo bakatengana wote baratanduka, ngo barare bagiye. Icyo ni ikintu cya gatatu Nehemiya huye naco. Ikintu cya gatatu ngo barare bagiye, abona abantu baraje atariko none turahumbi kurabwa ngo twubake. Tobiya panze mu ijite ikanisa, ukavuga ngo twubake. Turubaka atagira urusengero uhasome neza. Hari amavungo ngo akakuta watumishi wote ngo wamenda kuhajiri kazi bagiye gupagasa. Abakozi bataye akazi, isadaka zarabuze. None wewe kuravuga ngo dukorera Imana,
turubaka iki ndacho twubaka. Nehemia nono ngo ndiyabagisha inama ngo akaingia moja kwa moja akazarengeza ibintu za Batobia akazamajugunya inyuma y'urupango ibingibi nibigende. Batobia niwo mushinga barengo bamwishi bati uriya aje kudusamburira nyine ahinduye ingoma birarangiye ngo akawatupa nje wote. Ngo amara kugenda abandi abagabo baraje abagabo ntibazabahukana umugabo ndaza yahukana umugabo azatunganya umugabo akajinama bigakomera bigashuha akajinama agahonya none ngo bamaye gushikataho bariya bazaga babika amafaranga aribo bayamaze. None kuvuga uko tugira ngo akagombana na mashehe arwana n'abapasteri atutangiwe none turahindura babisi abandi kugira ngo ndangisha amaturo ndayatangisha ariko ababisi bose bavuyeho. Nubu ndi imbere y'Imana urufaranga rw'ikanisa ruzimiye tibakwe kugusengera n'ameza ndibakwe kuyoguheza. Ahimani twifuza kuba bakiranutse ni mu rurimi no mu mutima. Nugukiranuka mu kuvuga no gukiranuka mu gukora. Ukaba umunyakuri bankutekereza. Hano baracugusa ipendo umuntu aranezerewe n'umupfakazi cyangwa n'umutindi uvuye gupagaza. Igihumbi yari yaje yabonye arashushe akirambitsemo. Uri ukibitse aragikoshoye. Zo kwama bigora bikagora bikagora. Biblia muri Timoteyo iravuga ngo mtu akitaka kuwa shemasi ngo wamujaribu kwanza. Bamubikisha ifaranga zose ziriho iharama y'ikaramu itukura. Zose ikaramu itukura ku mutwe. Ni poshoni bazihamagaza agasanga sizo bamambwira ngo akazi karashize taha. Kuko Imana ikorana n'abagabo b'imitima ishaka n'imitima ikiranuka ikoresha ukuri. Nehemia ngo amara kugombana na mashehe hazi ikindi gikuta gikomeye. Baramubwira ati no kubaka ko twubaka ariko turubaka ari bande bari ku marondo. Ngo akazamagenda akabwira ufite abana batandatu ngo urampa batatu, ufite bane urampa babiri, ufite babiri urampa umwe. Ngo mwagadi bazana abana ngo 2570. Soma kubara maana yake nini? Guharura abasirikare. Niyo maana ya kubara. Hesabu ni hesabu ya wasikari. Bariko bafata uturango twose ngo amare kudufata twose turimo amarondo. Kandi abayuda nta mwana wabo wajaga ku marondo atarabyara umuhungu. Nubwo yabaga afite abakobwa bane ndiyajaga ku marondo mpaka bafite incungu izosigara mu muryango wiwe. Nibwo yagendaga. None ngo amare Nehemia abona gutangira kubaka. Nanone ngo ajya kubaka abwira abagabo bose bahaye bubaka ngo uzawubakisha ukuboko kumwe ngo ukundi gufasha intwaro. Kandi ngo ibuburaho rivugira ngo mwese ariho mwirukira kugira ngo babe ubwoko bagera hari abageze. None ni Nehemia wabatangije kubereka formation yo kubaho. Usana muri Timoteyo hazavuga ngo ivyanditswe byera byose ngo bigira akamaro ngo guhugura umuntu ngo abe umuntu ushitse. No, so kuba ngo nimba usomye indambara wamuguruka ubisibangatanye. None kubisibangatanije ariho zazamuye Isiraheli kabampire ku isi, uzobampire ryari wabisibangatanije? Uzoba umuntu ryari wabisibangatanije? None bene data, Yesu duhaye tuvuga so umuntu ngatwe. Bibiri zivuga ngo barahanuye baravuga ngo umwari azasamba inda. Havuka ba Yesu 400. Nubu mzakozwe ndumwariho Yesu irimo 13. Mu Bakolosayi
kane n'umurongo w'11 hariho Yesu yusutu. Manake havutse ba Yesu benshi, ariko igitangaza gikomeye hashira imyaka ishika ibihumbi n'ibihumbi Imana ihayishaka umwari utunganye. Yaza yikubita kubari mu ikorara ati aya yikubita kubari ati yaraba abakobwa b'abatambyi irahebura. Imyaka na nyagahumbi irashira. Mu gatondo kamwe ngo marayika yamamanuka, kandi bazavuga ngo marayika aramanutse. Imana ntabwo izikoresha ambushi, Imana ikora ibintu bigaragara. Nyigisho za theology zavuga ngo ijuru ryarakatse, ijuru ngo rikake bose barareba batese bibaye bitano no ko atari imvura. Kandi ndubu umushitsi icyo nike ngo babona marayika aratungutse yamangwa amanuka kumwambi n'imbere ya Mariya, arambwira ngo urahiriwe Mariya we, urahiriwe Mariya. Ngo abwire Mariya ngo urahiriwe Mariya. Mariya ngo aramubwira baramukayije umwanya, arambwira ngo ese byombaho gute ntaramenya umugabo. Arambwira ngo imbaraga yavuze amagambo abiri, yavuze A na B. Yaravuze ngo noneho byombaho gute ntaramenya umugabo. Ijambo rya kabiri, noneho ubuhanuzi n'agakiza bigiye guturuka mu bagore. Arambwira ngo humura ngo imbaraga zisumba zose zagutwika, ngo umwuka wihoraho uzakuzamwo, ngo kuko icyozo wara ngo yitwuwera umuziranenge. Noneho bene data, ayo magambo ni menshi by'ukuri ndawoya ku bantu ngo yazane. Bibiliya ukuyiruzi irimo ibitabo 66. Ibitabo 5 ni ibitabo z'amategeko ya Musa. Ibitabo bikurikira 12 ni historia ya Mungu na dunia. Nukumenya imibereho Imana yaza yigisha. Ico gihe nta gitabo cyari gihari, ni Imana yaza kivugira mu bitangaza gusa, mu bitangaza gusa. Ibitabo bikurikira 6 ni ibitabo bazabita ibirondo. Iyo uvuze ngo Zaburi ubuvuze ngo ibirondo ni Zayubu na Zaburi nyine n'imigani n'umubwiriza n'indirimbo ya Salomo n'amaganya. Hagaso hakaza ibindi bitabo zitwa ngo manabii wakubwa, ni Yesaya na Yeremia na Ezekiel na Danieli. Aho muri izo bitabo bine niho buke hari agacikira k'impumeko y'Imana. Ariko ibi impumeko y'Imana ihanurwa n'abagabo barwara ruvutura, n'abagabo batongana n'abagore, n'abagabo bapfa imbibi n'abandi. Haza ibindi bitabo 11 zitwa ngo ni manabii wadogo. Manabii wadogo nico gituma Paulo yavuze ngo iyo turi iwacu mu mwuka ngo twadusa n'abahaye barebera mu birorirori. Kuko umuntu wambaye umubiri ufite n'urugo n'umuryango igihe cyose arebera mu birorirori, kuko bafite ibibazo bimureze. Amen, amen. None rero tubona abaririmbyi, nta muririmbyi wemeye kuba hari. Muririmbyi n'ugwanuka hariya ukaza guhenda ubwonko bwa hano. Iriya danse yawe ikwiye kuba danse uyatumbira nimba arafite agahinda kagatibuka agategera, nimba arafite ikimurenze kigatibuka. No abaririmbyi sinshongerezi. Abaririmbyi si ugukora icyo batazi, abaririmbyi ni ugukora icyo bazi. Number 1 ni ukuramya Imana yo mu ijuru. Uhimbazwe Mana, uhimbazwe Mana. Kandi iyo bahaye baramya Imana bose ntibaririmba. Bamwe barasenga, abandi bavuza bigeregere, abandi batanga amafaranga yo gushima, abandi barakambakamba, abandi bagenda ukundi. Kuko mama amuramya umwami w'ijuru, mama amuramya w'ijuru. Ariko babona imbaye ndamya kwiye kugenda danse yanje apana gushikana ngo amaso yahengeke uririmbe nawe. Oya nukuri. Ngumva amagambo Paulo yabwiye Timoteyo, arambwira ngo ndiagira usuzugura ubusore bwawe. Timoteyo yagahengama. Yari umugiriki kandi akaba umuyuda. Nyina yari umuyuda, Isaka umugiriki. Yahaguka ati Bwana asifiwe. Abagiriki bati kariya nako karasaze batazayigira uri umuyuda. Bakitotombera gahano, bitotombera hano agahengama. Akumva nawe baramukomye ati ariko igihare bana ruguru abangaba twega nitwa suzuguye ga
ngo ubwo nyina ari ubuyuda Timoteyo akamureba mu kirere noneho igihe areba mu kirere Pawulo yamamwandikira ngo ntiyagira usuzugura urusoro bwawe nimba Yesu akuzagiyemo. Amen. 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 No kore akogira umuririmbyi hano ko barasimba kandi uri mu njiri aho tambutse ngo usimbe ukaza wisha inyuma y'abandi ndetse byarimba bamwe bashorewe gusa batafite na gato ukabona barirukiye batwitahira natwe sone niyinga bagasanga ngo gusoro turirimba araririmba yaraniwe niyinga uwananiwe niyinga akananirwa na kabiri none urambwira ngo aje nato Imana asigiri conversation aya Imana nda conversation wumva amajuga dahabumbuka neza ryama hari ikibazo kiri ngwaje kuzana azana ibitabo bine injiri zine inyigisho za theology zazivuga ngo ni umutima w'Imana n'umutima w'Imana nico nari nkeneye kuvuga umutima w'Imana injiri zine zahanuwe n'umugabo utarwara ruvutura zahanuwe n'umugabo utirirwa ubusa ngo ajojote zahanuwe n'umugabo nyamugabo ubu ngubu ibitabo dufite ngenderwaho ni injiri zine na ufunuo sindi zose ni nyaraka ni kama sauce tomate ako simboga tuhoza imboga kuvuga amasosi tomate ndi wayita imboga kandi wavanguranisha sauce tomate none rero bene data Yohana ngo aje kubona ngo abona ibinyabugingo bine abona ungane ni injiri ya Luka icyakane cy'igifwa ngo abona ari nk'inunda none inunda kuri uzibona niyo nyoni ya mbere izirenga mu muyaga hanaho indege zitazigera icyakabiri iyo ishaje ingoro zifura amashari gasuri kamera yandi masha niho harya muri zaburi uzamva hazavuga ngo se wo kuyongera ngo ubusore nk'ikizu manaka icyo iyo cyiyongereye amashara gaso akaba masha kandi kuri zuba inunda zifite ubwenge burenze ubw'abantu inunda ngo zituraga abana yaturaga abantu umugore yasigara mu bana nicyo gihe ingabi ziseha abana b'inkoko cyane n'uduhebe bene twanyama nwingika yayigaburira zitatu none igaseha se ututuntu toye twose ikatuzana igasangwa hibera tiziterera mu bwatsi butoshe iziterera mu mishugi y'inkuguto ahantu hatagera ikindi kintu icyakane ngo igirijisho ribona rikamenya urukwavu ruri hagati y'amabuye ikabwa tururiyo rwisha ariko n'urukwavu yabari inzoka turiyo uriya mutwa wose rukano w'inzoka ndawutora noneho Yohana ngo aje kuvuga aravuga ngo mbere na mbere ngo hariho jambo ngo kandi jambo ngo yari Imana nawe ntiyamubona nk'umuntu ntiyavuga ibisekuruza byiwe nk'umuntu amubona nk'Imana nzima ngo aje kumubona yamamurangiza aravuga ngo mbere na mbere ngo hari jambo ngo kandi uwo jambo ngo niwe waremye ibisi ngo ndacyaremwe kitaremwe nawe Yesu amugira Imana yujuje amakondisiyo amubona nk'Imana nico gituma n'ubu iyo dusomye muri Yohana umutima wawe ukwe kunyotera kumva ayo magambo birababaje biteye agahinda kubona abakristo basaziye mu ikanisa batagira za Bibiliya kubona abakristo bafite ubukristo butayobowe na Bibiliya buyobowe n'imiriro yo gushuha ninde woririmbana na mwene nyina tashowe ninde woririmbana n'abasore bamenyiranye umunani tashowe ninde wonadi kwigisimbi birato bihabivuga ari umunani kisa ari umurwayi ndabona niko ariko Imana ishaka irashaka ngo tumenye Yesu bikomere tumenye Yesu abagabo batwange tumenye Yesu abagore batwange tumenye Yesu abana batwange tumenye Yesu kubera iki hari amagambo Yesu yakoze atangaje usanga mu ijambo ry'Imana wasanga amagambo atangaje ababigishwa Yesu yabajije ngo abantu banyitande tibari bazi ko ari bakeneye bari bazi ngo arababaza ikibazo gitambuke
barambwira ati aha hanze twatuvugana ba Muyomba na bashangazi bazatubwira ngo ni Yeremiya, abandi bati ni Eliya, abandi bati n'umwe w'amahanuzi. Ataho mwe byabaye nkuko byambayeho. Nagiye ku masomo ndarize, sinize n'Imana n'umuhamya, haba n'umunsi umwe ukuye kuri theology, nta bundi nageze ku masomo. Namenye gusoma gusa muri uramusho ndi mu mahombe mfite abantu batanu ejo bundi muri za 1962 kandi namenye turi mu gitaramo ngo ngire n'icyo ndarambuye igitabo cy'abandi, hari cyo nagiraga se Yohana bati ngo iki abacu bati uvuge tu Matayo ati none birashize ubaye ute birashoboka ko menye gusoma. N'uwo munsi natangiye nama nkomeza, ubu ndandika neza, ndandika nyine, ndandika abandi biteye isoni. Ndandika kwandika ko ndandika. Maze umunsi batubwira ku ishure ngitangira baravuga ngo kuna examen kaza ntinya kongorera bacu. Ese ndabongora mbabaze ngo examen nini tibanyisha tibanyisha naga abigishwa nabo tatureka kubesha. Muzambwira Yesu yabwiye abigisha ngo ndagiye kwa data ngo kandi ari wese Filipata se urakwatwa ngo kwa data tutazi inzira, none kurabona utaruzi inzira yarazi uwo bari kumwe. Iminota ibiri ati Petro ati bizakugenda ati ngaho mwumve Yesu naha ngaho. Naho Yuda ngo yibye sadaka bararamubwira ati yeme muyimubikize tuzatureka gukekana, nuko nyine aguma se no turi gushaka ngo tugire ubukristo butambuka ubwo wari ku isi hose, tugire ubukristo butagira umubiri. Ayewawe adui wa kwanza wa imani mwili wako uzugana amasengesho turi Imana mana we, akana kabuzika turi Imana mana we, turi Imana mana we, umubiri ate wa mujinyaro ufite mu gitondo urashize. Burya nakubwiye ninga ngo utange sadaka warayitanze, wa mwana nakweretse ngo ufashe waramfashije ati mana we ngirira imbabazi mana we ngirima tunibuka uko Bibiri ivuga. Bibiri avuga ngo Satani yanerese gukiranirwa ngo nzamwereka Yesu. Haleluya. Iyo wabonye Yesu aza kujonjora uti dore nguriya Yesu yicaye iburyo bw'Imana muze ko tuzoja mu ijuru kupenda na kutokupenda kuko data yicaye iburyo bw'Imana. Tazohava tukiri kwisi, tazohava tukiri mu mibabaro, tazohava tukiri mu gahi, tazohava tugiye dupfusha, tazohava tukibura ico turya, tazohava tukibura ico twambara. Nico kituma data yanga azamuka atubera umutamzi urutabatamzi bose, kandi azamukana amaraso yiwe wenyine. Tiyazamukana amaraso y'ihene, tiyazamukana amasadaka, tiyazamukana ibindi byose. Nagusenga Imana. Mana turabishimiye. Oh, haleluya. 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 Kitana kimwe tuzakubona, kitana kimwe tuzaruka. Natawe. Kingura imitima y'abana bawe. Kingura imitima y'abana. Yiga muswawe n'umushumba wawe. Warose mureke gihe. Kuko ni wacu mu kabiri. Gasanga abayobozi ba kabiri. Baduhaye igano n'ubuhezeshe ku Yesu wacu. Yesu rero ntabwo yafashwa nk'intama z'Abayuda. Nta mwanya bene data twavuganaga ibintu bitangaje.
abayuda baraga baza gutanga amaturo yo gutamba, tibazaga bashorera bonyine ngo bakubite inka bayijana, bazaga bazana umutungo wose, inka zose nimba ari 500 nimba ari 700, abatambyi bakitorera bonyine, ngo bagatora idafite intege, bagatora idafite akasha, bagatora idasumba n'inkaranobe, bagatora idasumba n'izara, bagatora itariki mere, bagatora nziza, bakayijana, bashika bakabaga. Bazaga banabaga se amafuti bakabaga, urusha gusa, urusha ni ya nyama izitwikira ibyo mu nda y'amavuta, naka ngaka nibyo bajanaga kubicanira, izindi zimwe zari z'abatambyi, izindi zari z'abakorari, bakaja kwirira. None barakubita rwarusha ku muriro, umwotsi wamucurika amajepfo umanukana umuhana, batigaruka yusha zaninga kare dutorindi, batimana yazo zana ukiruka ugasuruka zizana, wazishize abaswa kubikora bitemerwa, umwotsi wonyine utazamuka ukengurenge mu ijuru. Iyo sadaka ndi yabaga yemewe mpaka wagenda ugarukaninga. Ariko Yesu we ahazabera igitangaza ngo bamubwire ngo dore ingabo zije kugufata ngiziriya ziraje, yamagenda wenyine barahura, ngo ashikara babwira ngo murashaka nde, ninde mushaka? Ati ni Yesu w'i Nazareti. Ngo ni jewe, ngo nimumfate mureke bene data batahe. Ngo wakanguka chini wote, bikubita hasi bose nta numwe wasigaye. Iyo Yesu atababaza hasi tibari bakizutse kera ari abatsinze, ariko kuko yaza yitanga kugira ngo abisadaka yakuncungura, arasubira ababzusa wenyine. Ati muko murashaka nde? Bati ko turashaka Yesu w'i Nazareti. Ati ni jewe nimumfate, bakanguka tena bikubita hasi kandi biya biragaragaye ko Yesu ari gihangange, ari Imana no mu rupfu. Baje yeme ninde mbafungurire nde? Iwe akazagira ngo baravuga baraba wamamaza ibintu, nawe yababwira ati mbafungurire nde? Bati fungura baraba uwishe Yesu niwe twanga. Biragenda bitwara umwanya muremure, muri wa mwanya muremure byatwaye habaye ibintu bitaraboneka ku isi. Bibiliya umuririmbyi yararirinze ngo yabambwe yarangije kubera ko ibyakorewe kuri Kalvari zonyine biremeza ko ari Imana. Amaze gukora iki gitangaza cya mbere cyo kwikubita hasi, nyuma yaho Pilato asaba amazi, arakaraba aravuga ngo aya maraso ntambarweho. Matayo 27:27 ngo noneho bamaze kushikaho ngaho bamwambura ngo imyenda, bamwambura imyenda yose by'ukuri baramwambura, yemera kwambara ubusa. Imana iravuga ngo reka nambara ubusa, Matiyasi azoje mu ijuru. Reka nambara ubusa, reka mbi sadaka, reka mbi turo, uriya bari abantu bose bazoje mu ijuru. None ngo amara kumwambura ubusa, ngo bazana ingata y'imishuke y'umutahe bazingazinze, bawugira ingata. Mbabarira inshuti yaje, bawushira mu mutwe, bari bawugize mutoya cyane, ngo bamara kushira mu mutwe wanga kwinjira, bawukubitisha amamarito. Aremera wambara neza, araceceka imbere yabo, ataboroga, atavuga ikindi ati ni mubikore gusa ariko nzobona ikanisa kuko ari ryo mbashaka. Ngo amare bamukubita mijerati kari agati gatoya karesha gutya, hano ku mutwe kakagira imigozi 3, aho imigozi 3 ihekera hakaba indobano 3, amagera 3 yinjira mu muntu. Inyuma y'aya magera hakaba imigozi 6, ya migozi 6 ikagira amagera 6, inyuma y'aya 6 hakaba 12, ya migozi kabamwe indobano 12. Bakubita gutya ikizingazinga, bakwega ikajana ihuzu n'uruhu n'inyama. Yesu acecekera imbere yabo, Yesu acecekera imbere yabo, aravuga ati bindacho biratwara, naje mbizi, naje mbiruzi, ariko ko ndashaka ubwoko bwanje ngo muzamure.
Mukamwanya bamaze kumwambura, bamaze kumwambika, bamaze kumukubita za nkoni, ko turihuta ngo habaye saa sita, babasirikari bose ko barareba, abatambyi ko barareba, bose ngo ko barareba, ngo hanuka umwijima igikorwaho. Saa sita y'amanywa hamanuka umwijima w'igikorwaho. Wa mwijima ngo umara gushika, umuntu ngo aho yicaye, aho abana baze bakinira, aho abagabo bari mu tuzi, aho ibintu byose byari biri, bama baceceka ngo ce. Umuntu yagira ariko imbere yiwe ngo akumva umwijima, ni nguko afata ikibambazi, niwo mwijima igikorwaho. Bati noneho birashitse n'ukuri, aha turahava gute? Bamwe batiyeme, uriya mugabo bafashe kibaye igitangaza. Ese ntako borekura ko bibuza uburyo ngo bakakapale tangu saa sita mpaka saa kenda. Ako Yesu rugana. Abagabo bose ba oleme kimya tangu saa tatu, saa sita mpaka saa kenda. Saa kenda ngo bagire baka babona. Simbizi imbara abana. Abagabo bose batazagenda nibishora. Ngiye kugera ku kintu cya kane gitangaje. Nihagira abana bambi bishora nka babiri. Sana. Ako ni gatoya mumvu dushora. Bese kindi mama. Asante. Noneho Yesu muri wa mwanya aje kuja ku musaraba, yamangwazana ubusinzi. Usome Biblia yawe neza. Walijifika zambi za ulimwengu. Wakachukua masikitiko ya. Afasha ubusambanyi. Arabwambara. Afata umujinya. Arawambara. Afata ibyaha byose kujya bibujijwe. Arabyambara. Atoratora imibabaro yose, agahinda kose ngo arakikorera. None Imana ngo igire gutya, ibona Yesu yahindutse ibyaha kuva ku mutwe kugera ku maguru. Ati Yesu we, ibyo ni biki? Ngo kamupa kisogo yerekerayo. Imana yerekera ati none ngo yerekerayo. Yesu aba yabimenya harya ari mu nkoni, harya ari yikoreye ibyaha, harya ari yikoreye ibicumuro. Amenya ko Imana yamubonye kandi amenya ko Imana yerekeye. Yamavuga ngo ma Eloyi lama sabakitani. Mana yaje we niki kikundekesheje. Ngo avuga gutyo, Imana ngo irumva ataye. Uwo ni Yesu natumye gushaka imitima y'abari mu isi, ngo ihindukire gutyo, ngo isi hinda umushitsi, ngo duniye katingizika. Isi ngo hinda umushitsi, cyage hinda umushitsi. Naho Yesu we ibyaha aracyambaye ni cye, cyakinda hindura. Isi ngo hinda umushitsi, mukanya ngo isi ngo hinda umushitsi, ngo ibituro birakinguka. Ibituro ngo bikinguke, ngo ibituro ngo bigiye gukinguka gutya, ngo imiryango y'ibituro ngo irakinguka. Mukanya ngo ibituro bikinguza gutya, ngo akasikia miamba ikapasuka. Ibibuye biri ku misozi bakazavuga wa batazaya niki kibaye. Batini ni Imana ihindukiye mu ijuru, igiye kurangiza Yesu. Batini Imana ihindukiye mu ijuru ngo irangize Yesu ku musaraba. Ibyarimwo yashungura nde? Acungura jewe nawe. None bene data bavandimwe, ngo irangije icyo ngicyo kirangiye, ngo kirangiye icyo kivuyeho. Ibituro ngo bikingutse, ngo atakatifu akatoka ndani. Ngo bagira kamabona muri defile, abana bahungu barazamutse bavuye kuzimu, barazamutse bagiye kuja muri paradizo yo mu ijuru aho baturindiye. None ngo babibone baravuga ati turahumiwe, ibintu tubonanye Yesu nta bundi twabibonye. None isi maze kujuguma, ibitare biraturitse, utuburi turakingutse, mili ya watakatifu ikaonekana katika mji mtakatifu. None ngo bagiye kabona wa msoda n'ingabo ziwe, ngo baje bahebarahira bati hakika alikuwa mwana wa Mungu. Bati ni ukuri yari umwana w'Imana.
turabivugisha kuri yari umwana w'Imana bashabuje tunyabona nimureka yo ngayo nyabo ese mwabwiza umuhaye murahira nini batuno ngo akabapatia feza nyingi babaheza amafaranga ngo bareke kuvuga ibyo babonye. Amen. Noneho bene data bavandimwe bakundwa muri Yesu, wamenye Yesu, wamumenye nkande, umufashe nkande, umwizeye nkande, umufite nkande. Umva ibyo Yesu yakoze kugira ngo agushake, kugira ngo anshake. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha, ibyakera biba bishize byose bigahinduka kuba bisha. Noneho Yesu ntashaka yuko tumumenya, kandi uwamenye Yesu ntiyomwibagirwa. Uwabonye Yesu nubwo yohura n'ingorane, nubwo yohura n'amakuba, nubwo yohura n'ibyago, akomeza umutima kuko afite Yesu mu mutima. Kandi Yesu iyo akubyagiyemo ntagiteye ubwoba kibaho, ntagiteye ubwoba kibaho. Indambara zose zo mu isi abigishwa barazihanganiye kubera kuko bari bafite Yesu. Rero natwe ubu abakorera Imana bose, abayobozi, abayobora abandi, abanyamasengesho, abaririmbyi, abatanga amaturo, abizeye mu mazu yabo, tworwara tutorwaza, dufite aho duhaye tuja Yesu yadutegurije, dukwiriye kuja tukanezerwa naho. Nico gituma imitima yacu, uyu mwanditsi wanditse ngo tumenye Yesu yavuze ngo umuntu ngo utemera ibi byanditswe byera ngo afite urubanza, ngo kandi nibyo bizomucira urubanza. Nico gituma bene data ubu Kristo si ikintu cyo ryamirwa. Yesu ndiyo kubamwo ngo ryamirwa, Yesu ndiyo kubamwo ngo wigire uko ushaka. Usomye mu Efeso imwe sinibusani bano ku 8 cyangwa no kuri 4 haraba ngo Yesu ngo alikuja ngo ili akataze watu kufuata mapenzi yao na nia zao. Yesu yaziye kugira ngo atubuze gukurikira ibyifuzo n'ubushake. Nimba umuntu agikurikiza ibyifuzo byirari agakurikiza ubushake, tarabona Yesu. Ni umunyedini utarabona Yesu. Ariko iyo wabonye Yesu, Yesu ni ukugenga, kandi uzi kugira inama, kandi ni ukwereka aho uhagarara, kandi kwereka uko ugenda. Amen. Amen. None bene data bavandimwe, twicaye uruki, tweze iki, twakoze iki? Abantu bashazaga ngo ivuga butumwa ngo nukunaje hano. Oya, oya. Umutsima wawe ufite ivuga butumwa, kubana n'abandi neza gufite ivuga butumwa, gutabara uwo muturanye nivuga butumwa. Nukuri wabonye umuntu aho kugenda umugamba kuragamba mwana nyoko, ni hehe mwumvishe Petro amaze kuvuga ngo Yesu simuzi, ababa baravuze ngo bavuze ngo ntuzi Yesu tuviruhane, bamyamwiyegereza nka kujya arasanzwe, kuko Yesu tiyazanywe no gushaka abakiranutse, yazanywe no gushaka abanyabyaha. Natwe ubu twese yadutumye gushaka abanyabyaha, kandi tubashakisha imirimo myiza, tubashakishe kubana neza, tubashakishe kwihangana. Ariko senyine niko gutuka nashaka kavuga ine ngo kuntu umwe ngututse koko kwa makuba nyine ukabako Duruzu ubuhanuzi twahanuye bw'uburozi n'ubuhanuzi buyayutse, n'ubuhanuzi buyayutse, kuko nkubwiye ngo naka kwara kuroga ukarakara nawe akaroga, umukristo muri mwembi ninde? Ninde tawe ndi imbere y'Imana. Ubu nyine umukobwa wagatwaye inda, ubu nyine ukamuha usara ukanja kumuhonda no gushaka ubuge mu ivanamo, uwatwaye inda n'uwo mujinya ufite, umukristo ninde? Tawe abatinya
abarozi ko murajahe nimwemere hanze hazasigara abarozi n'abanyabwoba si bibiri bwaho nije bandize naje napfusha abana batandatu uriya mugabo twanje magara nubwo ntaramugeraho nubwo ntabona umwanya wo kumugeraho uriya ni data mu mutima inshuti magara z'ukuri mu mubabara arimwo naje ndawufite umwana wanje w'umukobwa w'imyaka 17 mu gitondo batagiye ku ishuri ankubiturusha arambye ngo mzee ndabombotse Yesu uraje mu bahe mama we atubungu abanyamurenge bari mu gufata abantu nabi ndigendera mu banyamasisi umuntu ari mu rushiga gatatu ko ashaka tigenda mama ngo yike mukuzuke ngo akuke igiti kigamye hasi cyama kizuka kimufatira hasi aracikana hariya nicaye mbona bazanye intumbi kera amaguru ko ararereta mama we bata umwana aracikanye jewe nzanikanga buke cyane kandi ndabivugisha ubutumwa wera nzanikanga buke mubazo uriya mugabo pfushije abana batandatu sindatonyanza amasozo n'umusunuma ijambo rya mbere abana baje babiri bapfuye bari bagumina none gumina bapfa nkarira umwana wanje ari kontere n'abandi ndire bazongira igiseko kuyo kwiyoberanya bakanyoberwa kuyo kwiyoberanya bakanyoberwa asoni nubuga umwana ngupfa ku rugamba kamorobozo muri barya bahaye bakuririsha harimo abahaye baguseka nokuba nguko umuntu yapfushije abumutesi abikiroro reka nivugira nda gabuzanga umugabo wapfushije nyine yamye yirende muraha ko wenda kwinginga ese nduja uko wirende muye inshuti zakuzaniye imfashanyo urazibona tuvugisha uko urazibona abahenda bakwe kumbaza atese ninde uguhagararira ndi nguyu urya nizeye nawo ndize aje gucumbisha imitsima haleluya mwebwe banyu mukiri ruguru ndaga bimukutara amasana kazimira yazagazimira mapagani ta masimisi yazagazimira mapagani kukiriyo amakoti ndazazimira isiraje ndirazimira ibirato ndi umukristo ndazateta kuvisibayeho umukristo ndazateta uzu umugabo mubza makubuka umugabo neza ukamukomeza neza nokuri kaba umugabo Yesu arabyagiye muno akagira igihe akabanza kugira ngo ubanze ube nyakamfutabi ngo ugire ibara ritukura ejo bundi uzogira iry'umweru ejo bundi ugire iryirabura Yesu yakwicayemo ugira ibara rimwe bitari mwabiri none tuviyo twaroye tureke kubeshana nta muntu Yesu uzagiyemo uzuja mu rusengero ngo abatame ikiza kikubwira ko umuntu afite Yesu nukumva iwe bahaye bavuza induru bahamagara Yesu nukubona iwe bakomeza kwera imbuto zikwiriye abihana ariko umuntu ndi yakubesha Yesu se yari kirugo yaravuze ngo si bari bavuga ngo mwami aravuga ngo mwazombwira ngo twakoze ibitangaza mu izina ryawe wabwira ngo sinziyo muva sinziyo muje abandi bazova ngo nubwo twovuga kundi bizaba marayika ngo tukamenya nibihishwe ngo tukagira n'amahanuzi yo kumenya amabanga ngo wabwira ngo sinziyo vuma niyo muje kubera iki ta Yesu waruzagiye kubwire ngo imaji y'abadayimoni izibona kurusha umwuka w'abakristo kubera kuko umwuka w'abakristo urimo ubuzayifu gusenga urimo n'ubuzayifu gutemera ijambo ry'Imana urimo ubuzayifu bwo gusenga urimo n'ubuzayifu bwo gutemera ijambo ry'Imana ijambo rya mbere umuntu nakubwira ngo afite umwuka ariko akakubwira ngo sinza mbasha kwigisha mubwire ngo icare jamwe ihuduma ntuheruka umwuka kuko Yesu yaravuze ngo umwuka wera nubamanukira ngo muzuba abagabo nyabagabo bo guhamya ibideya ngo ni Samariya no kumvira Yesu
aravuga ngo umwuka wera nabamanukira ngo azababera umwigisha ngo azabigisha byose ngo abibutse n'ibindi byose. None bizaza kwibutsa utibutsa abandi biba, bizaza kwibutsa utibutsa abandi biba. Mumbabare mama, usanga umubyeyi nguyu niyo ndamuri aba ngaba simbazi, umubyeyi wari wibatamiye mu kanisa gusa utazi iyo bishabishira. Ejo ndarabivuze ngo gusinzira ni ikosa, none nabonye bahe bavyandika bandika cyane. Nimbura ibipande banyishe, nimbura ibipande bivuga ko gusinzira n'uburogorogo butaba kwisi, ntuburi indangare uburi umuntu weka. Tuko turategera ijambo ry'Imana, wowe wakigogonoye urimo se turimo itahira ryo kuryama tawuza umva umirishe chaza umbarya. Uyu mukashuru rero ubu nyine imbandaga ati pililililili cyanga yaryamye nabi. Urupfu no kuryama nabi no kurya nabi no kwibagira nabi no kwifata nabi. Paulo aravuze ngo mwiyeze ku mutima mwiyeze no ku mubiri. Sulemana aravuga ngo kuva muzahano kujijuka kumenya Imana n'igashingiro ry'ubwenge. None uyu mama yahurane n'imyanda y'ubucafu yamutera indwara tukavuza bikananirana. Ariko gana barwaye bazateta mama we. Ayiwe akiri binini goro kamara akiraga gasimushireho baje bisesemi aho ibinini biragukiza biziri byo kujya ubutasi n'ukuri rwose mukandi kanyu kumva ko baramaga abantu ngo mwegere hari umugore yarembye none ikintu cy'ikimwenjange cyarembye mureke kigende soma twiruke ku misozi. Aha tahwereye haleluya yari gitangaza yagerageje imirimo y'igitangaza yazaga shuba itangaza abahungu mama yagira ubwenge burenze. Twereka ameza yabajije, twereka ingoma y'ikanisa, twereka igiti cy'ubushingo, twereka ibigori bishya yazanye, twereka umukristo, twereka imfubyi yareze. Bibiliya ngo hahirwa abanyembabazi ngo kuko aribo bazazigirwa. Tutrakubesha komayo ukunguku imfubyi imwe yoburara mwese mugasenga Imana ikuba ijuru yakinze n'imbaho no kuri ijuru yakinze n'imbaho kandi ikingishwa nako gapfubyi ka turaba Kristo bafite Yesu mu mutima bayoborwa n'umwuka wera baza batambuka ibiraro n'udushigo tw'abantu izo abantu bavuga cyo tugendera ku by'Imana yatubwiye. Amen. Tugendera ku by'Imana yatubwiye. Noneho bene data bavandimwe, Imana y'ijuru umwami Yesu twaronse abaje mu mitima namara kubashika mu mitima abigisha kwera imbuto. Yesu nimba aravuze ngo twara imbuto ntiyavuze ngo twara imbuto z'ibigori, yaravuze ngo tubane n'abandi neza. Tubane n'abandi neza, uzobana n'abandi. Imana ishimwe ko hano hari abanyaminembwe benshi. Dogo yaratoye abana b'abasoda bapfuye. Ubu nyine umusoda n'ugupfa n'umugore yapfa bakaja guhamagara dogo. Hariho umusazi wavuye Tanzania ngo nibibishe niko yari yarise. Bibisha araza ngo ashike abyara umwana wa mbere, dogo aramutora. Abyara umusazi utuye kwicukiro. Yamabyarira umwana kwicukiro, dogo aragenda aramutora. Aramuzana aramurera igihe karakana gakagira imyaka 2 kararwara karapfa. Abyara uwa kabiri, dogo aramutora. Ubu ngubu baragafite tase nta nyina nta bwoko nta muryango nakadogo. Afite abana b'abasoda baguye mu Minembwe bashika 6. Afite abana b'ababembe 9. Afite abana b'Afurero 8. Afite abana b'Abanyamurenge, abana bose afite n'abana 47 barimwo 7 barangije university ubu nyine muri kuno kwezi. Tekereza gutora umwana utarabona gicarya
ukamusomesha ukamurera agakora agafata lisansi uko ntuburi Imana ntuba wamuremye none dogo azoseruka mu ijuru njewe seruke dogo yabyabana bi 11 atora abo bandi 47 mbwira ingene bose bazamubwira ngo ikaramu yatakaye yuzu yashanyitse kirato cyacitse bangaburiye nabi bose bukamubwira dogo akabafariji bose kandi imbere y'Imana azaja kuva mu madego azaho ku kigo akazana ishakoshe yuzuye amabenye yuzuye biskwiti kamukaza kagatisha haje neza tokira biskwiti mama we akandi kagatokira mama we akandi kagatumokira mama akiteteshera kagakuba sabiwe sabi nabi none mbwira twe tuzohagarara tuzovuga ivuga tumwariye tuzokora iki tuzohagarara he yahembwa ubu nyine ndetse numvishe ngo hari abana babiri twako tuvugana ubu nyine bambwiye ngo hari nubwo boja muri Amerika kuko ngo babakuye Igoma babajanye Bujumbura umuzungu uhaye bigishiriya Mike n'umuzungu waje apana urya gira ari wiwe Mike ari hano hakunja ku kiwanja kuva ibitabibaye ntarataha niho yicaye n'ubu ndetse ubu ngo niwe bahaye kiwanja ni ugiye kugikora n'ibindi none bene data Yesu wabonye ni Yesu w'intumbu utagira akazi mumbabarire mvuge ndi imbere y'Imana mfite umukobwa wanje w'umupfakazi ufite abana 8 mfite umukazana wanje n'umuhungu wanje barapfuye bombi basiga abana 4 abasi 12 ninjewe basomesha nije bambika ariko naraye ntoye abana banakivara 6 kandi mbatozwa n'umubabaro ndavuga ntese Imana we Imana inkorera ibintu bindenze nashitse mbarara ubu nyine vuba bama bangurira inzu y'ibihumbi 10 abahungu bari muri Amerika ndazi bangurira inzu y'ishambre 3 ziri mu gipango y'ibihumbi 10 ifite umuriro wayo n'amazi yayo ndavuga ngo Mana we ikunkoreye Mana nzotora abantu 8 ahubwo naje nzasangira nabo nzanicari wanje Imana mfite umunyenkore aho mvuye hose nzamugemurira none bwaca nagendiwe nkambwira nti yewe kopige umupfuko w'umuceri n'umupfuko n'imifuko y'amafu kama niruka nkajana kivara ngashira babana nabanyira ngo ndebari 2 3 n'abana bo musirikari uri ruguru yacu abandi n'imfubyi dafite ise zifite nyina kandi ndahiye Imana tibaraburi franga n'umunsi umwe haguruka nshuti muvandimwe ayayi haguruka uyu mugabaza makuru nubu turi kumwe hani franga ko ziraza tukazakira zimwe zaba bana izindi Imana ihayohereza narayenoherejwe ifaranga n'agakobwa k'imyaka 14 taza kariko ngo nivone nizina gusakara nandikenga gici cyayi muzehewe faranga zorihira abana babiri none izo faranga nzanziga zimare abandi bana bave ku masomo abapfakazi barare batariye kandi biriva ngo idini ryiza nirisura imfubyi n'abapfakazi uzoba idini ryiza gute narafusize amatwi amaroza beho agwire ariko ndazobuza bakiranuka gukiranuka abanyabwoba no batizera umugabane wabo ni mu nyanja yakuburi ntuzuvugwa nkaruhara wewe uzuvugwa nkaruhara ubu ngubu ko baramavuga ngo mfite abagore nakiva asandi sana asandi Imana nkorera igira amaso igira n'amatwi zayumva ubu mbaye nigishana ko baranandikira urumva abana bari mu kigo bose abana bari mu kigo tamwana uri mu waje bari mu kigo no uko baranandikira umuntu azamasinda barataye abana ariko umukobwa waje uri muri Amerika sinzi wakanze muno amwoherereza igisirimba ninjoro anohereza nabikinda ambwira ngo Imana iguha umugisha papa we ariko abandi baramuza wataye abana waye muri Kenya kugira gute abana ese izo mbabazi zimufashe iyo abagaburiye izo mbabazi sizazindi zanyamurye iyo abagaburiye
viyo waroye mwijuru bazokwambika ikamba ry'urugambo mwijuru bazokwambika ikamba ry'ubwoba mwijuru kumenya Yesu nuguhangana n'isi n'abadayimoni n'ibisigo bihuma n'abatobiya n'abasenebarati bakavuga bakuru. Amen. Amen. Usanga mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mariko 5 gutangiraho wasanga umugabo w'umurwayi wari wararwaye abadayimoni ngo bukayahura na Yesu aramumenya. Ngo amare guhura na Yesu, Yesu aramukiza. Ngo amare kumukiza ariko Yesu yogahora ku ngoma. Yesu we ngo amare kumukiza Yesu ngo amutiza ikoti giwe. Uwo mugabo ngo yaragize imyaka 40 amutiza ikoti giwe. Igihabi wabo bishaye ngo bagire barka basanga yicaye hasi yambaye ikoti bati no dore naka nawe ngo abakubita amaso ngo amavuga ngo ayi ngo dore bamba pawe ngo dore mama we ngo dore abiwacu bose we ngo dore inshuti dore urungano we ngo baravuga ngo ayi wawe ngo rega Yesu n'umwami birenze uko tutekereza ngo yamuhinduye bwa bwenge ngo yanduru yagiraga nakurya haryaga intumbi ngo yabaye umuntu muzima kugezaho amenya ubwenge bwo kumenya bene wabo ngo wakashangaa wote wakastaajabu. Ariko Kiswahili ni keza ngo wakashangaa wakastaajabu. Manake baratangara mu kinyamurenge twavuga ngo barumirwa. Wakashangaa wakastaajabu. Bakora ibintu bibiri. Baratangara barumirwa. Kubera kuko babonye umuntu wahuye na Yesu. None se ngubu uri mu guhura n'abantu bakakubona mu Yesu. Uri guhura n'abantu bakabona Yesu akubyagiyemo. Uri mu guhura n'abadayimoni bakabona Yesu. Kwimana yose iyo umuntu afite Yesu. Nuguhura n'umuroza kari w'amasaryo. Kuko Yesu ndimo aza yakabitarabaho agira umuriro utaraboneka kwisi. Bibiri zamivuga Dawudi ari gikanye ngo bakirusi ngo bazagenda bashize ubwoba bw'intare. Umukiranutsi ntazagenda nk'imbwebwe. Umukiranutsi azagenda yisamaguru. Jendo umukristo mu bintu byose kugeza kugupfa. Nindumirwa ngiye gupfa nzojana ibyishimo bitavugwa nzobangiza amahirwe ngiye mu ijuru. Amen. Ariko yiziringiro zashuramye Paulo avuga ngo iyo tumaze gushika muri Yesu ngo azaturemera ngo ibyiringiro ngo no kwizera ngo n'urukundo ngo akabishanga akabikindukimo ngo kwizera kwiringira ngo cyane urukundo ngo izo mpano ziteka kwa Yesu. Impano zaziheza umuntu kumenya Imana. Uyu mugabo mu gatondo abwiye Yesu ati Yesu we noneho gani mbugenda turajana. Yesu aramubwira ngo nitujana ngo ndiwigisha. Atari ikikumenyesha ko wabonye Yesu nuko na ushi yawe nzira ukagenda wigisha. Ngo akanziya hapo wakavuka Dekapoli. Yamaturuka hagenda avuga ngo nahuye na Yesu angira muzima. Nahuye na Yesu nije wa wundi wari umurwayi. Nahuye na Yesu waraje Dekapoli avuga Yesu. None se wewe uravuga iki? Reka mvuga kagamba kamunyagize. Amen. Nukuri nasoma ijambo ry'Imana muzakozwe ndi mu gice cy'icumi n'umurongo wa 3. Soma ijambo rya Kornelio umutwurandyo. Bibiri zivuga ngo sadaka ya mtu ambaye ameikusudia moyoni ngo ituro wagambiriye mu mutima ukarigeraho ngo ryo nyine ubwaryo rizarija mu ijuru ari wewe kandi ngo rikagenda rihaherera Imana kandi ngo rikagusengera. Utekereje imfubyi. Amen. Niwega niba mufite wihangane nagutumye iki niki naze ngutuma bene kingi. Ejo we nagiye guhaguruka numva kana karamamagaye. Shokuru we shoku. Atamakuru ndi meza. Atese wamenya ko mu bakobwa bose ari utagira telefone. Ndayigura mama we ndayigura mujeyi mwiza we. Ndayigura nazo ngitumuriye umugabo ngo agenda yinzanire. Mushire n'ukuri ni mama wamzaye. Kuko imigisha mfite nimwe ikomoka. Iyasenze iyasengeye namurihiye amasomo. Iyansengeye namuhaye telefone.
iyo asengeye namwambitse, iyo asengeye namuhinduriye ibirato, iyo asengeye namuhinduriye umwenda, ni ngombwa ngo Imana impeze imigisha. Ntawo yitanga, nta nawo yibuza. None bene data, yaba umukobwa muri Kristo Yesu, nta mugore nta mugabo muri Kristo Yesu, nta mwana nta muhungu nta mukobwa. No, ntiduhendwa n'ibyo duhaye tubona. Tujipodo vile tunapenda. Yesu awe ndani. Yesu awe ndani. Yesu awe ndani. No, tuhugire kujipodoa. Tuhugire. Ndakurahiriye ngo ndi imbere y'Imana n'imbere y'abagabo. Uzoza tujane na kivara nkwereka umwana. Umwana w'umukobwa w'imyaka 16 Imana yabuje gusonesha kuko abandi bose bazo. Ubaricaye. Ari ngo basonesha ikaro. Bazakubwira ko burari. Abandi bose banwingiza utwaha iwe. Afite Yesu mu mutima. Afite Yesu mu mutima. Yesu yokwemera ngo bigiseko. Yesu yokwemera ngo bikizira. Yesu yokwemera ngo wandure. Yesu yokwemera ngo wanduze. Uwo ni Yesu ahe. Cyangwa ni Yesu teyute. Tuyo waroye mwene data, ba mama tuviyo twaroye. Biratangaje, biratangaje. Yakoshana duhuye naryo we. Umwana w'umukobwa waririmbye korari ngo ndabenze ndagiye urashize. Umuhungu wangoye ameza ngo ndabenze ruragiye rurashize. Akabagira basebuka baza ifupi. Umuntu yohudumiye umukobwa akamabaho gutya ivivi. Nabivugisha umutima wera. Nabivugisha umutima wera. Ico tanga ikindi mu kanwa nico wowe. Ico tanga ikindi mvuze ngo urasara wo kwa muririmba warugacoka. Mvuze ngo urababuke wo nimba Bibiliya ivuga muri Esandi avuga ngo nzisha abanyabyaha go. Aho nguzokubabaza nzomubabaza maradufu mu Batesalonike ba mbere ba kabiri ya mbere no kuri karindwi. Ngo atakaye kuzunisha ntamuzunisha maradufu. Aho ndaranisha ina ugumuriye sikugana yabande yabukomeye yaboroshe yabumukubye yabufite amabomba yabudafite amabomba. Amen. Hey no uiteka n'umungari wanje sinzakena andi mishamu twaze utoshe niyo nonyura mu gikomba shekeshushufu nshamaye azaragira kare kabakangisha nawe azamaragira kamareka ndasa kenyenda uhabanu uburozi akonkundi Imana ngo abarozi yo bafite inama ngo Imana izibakandagira ku ijosi bamareka ngo bakamukandagira ibo ngo bari mu nama bati ruhara ni hariya none tugende kwa ruhara ngo bamareka kamaburu kagakanda ku ijosi usinzira uzishure ejo sayine yabaduka babo baturenda mu kazi konyera turi kutumurenda ati njoo nikumbuke tena bakamtsinda ifimbo aho bazabakubita ngo abajijure abutsinda Yesu n'umwami abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro. No, Yesu ndiyo tuzagiramwo ngo ariko tuzagirwamo n'ubwoba. Yesu ndiyo tuzagirwamo ngo ariko tuzagirwa no gucika intege. No. Amen. Ababaza berekwa bazaba bagufi ariko uzobe muremure. Uzere kuba muri hudu muceceke. Sakile bari disi uchawe ubanze ububaze neza aho buri numara utese none Mana bizoba biteguye ngo tugume dusumbuana n'abadayimoni. Nuko amabunga akava hano akabungira igoma nakore kose ko mwijuru nakore kose ko mwijuru ndahiye Imana ndayirahiye imbere y'abagabo n'imbere y'abantu.
wese nguramuvogere awe pasteri awe representa awe nani ni uduma gusaka amabunga nikariza ndamenyo yaro yambaye kakabogora agasaka inyama murongo naje hakuna iyo wiyobewe bagukoresha ushaka ariko iyo wimenye haba mu mwijima haba mu muco mumenya Yesu no ntituba bakashiru bajunjamyeho gusa n'ubu mu bukashiru bwawe sadaka zitangwe ubana n'abantu neza ndibutse no kurwima umuntu agama bataramukanya mukazana yahe wewe wananangwa n'umukazana wananangwa n'umukazana ngubwo atabaye umuboyi wawe bamuzanye ku muboyi wawe nimba yarananiwe no kumenya ifamiye genda umusomere muri Timoteyo 5:8 haravuga ngo utazi gutunga be ngo ni mubi kuruta umuntu utarizera ukanda bakanye kwizera kingereza kiravuga ngo ararutwa shitani kandi abakanye kwizera asiyejua kutunza walio wake zaidi sana wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko yeye asiyeamini tena mekana imani mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro uko niko kwezwa kuko utejejwe ndazabona imana uzugira umwete bakwanga uzugira umwete harimo indambara none kwagira ngo nje bafite abakazana batatu n'umugore twese azadushira mu gikombe kimwe ni yigurumbanya duhudumiye turebe ko agaruka nagaruka tumukesha ariko hari kibazo kiriho nasomye ijambo ry'Imana niga wa mwami wazize ibyo kurya ndavuga ngo sinzozira kugeza tugiye mu ijuru umugore yigira nabi yigira neza acumba vuba acumba atinze zorya tu data wacu yaravuze ngo azaho umuntu ngo apfa kubirunda mu nda ngo ariko bidafite inzira yo kujamo oya jenzarya icyami umuntu w'umwami bati ngwino karabo singa nyaboti yanyurima ati none birashise uhindutse agahinja ivivi umuntu w'umwami umugore araje ati ngwino urigenda biguheza ibyo yakwima ati uwo murima nimara kumwisha nduwujana cyama kibaga tukakija kurya ayiwawe umugore nakunakira mzee komeza umutima uje mwaka tsenga imana tekereze wibaze kugira Yesu wibaze icyo na Yesu mumariranye wibaze aho wahuriye na Yesu wibaze uko wawutunganyiriza Yesu wibaze uko uzusenga wibaze uko uzutanga amasadaka wibaze uko ubanye n'abandi wibaze uko ubanye n'ababyeyi wibaze uko ubanye na sobukwe na nyokobukwe wibaze uko ubanye n'umugabo abihanganira ibibagerageza nibo bazambara amakamba yo kwihangana curanga wa mutambira Imana bene data uko mwumva mushoboye